олон жилийн өнгөрсөн хашаа тэгээд цаашаа жилнүүд өнгөрөх дээрээ би үнэн зөвхөн уже ингэж боддог ихлээр ямар гүнзгий юу бишдэг байгаа гэж би тэр өөрийгөө манай бүрээд хэлдухай богатый шулук бишдыган, когда из улуса в глухого приезжает ко мне мой дед и от чарки одной из ахмелеев, стоя песни тянуть начинает. Почему я рыдаю? Борядара долхдырын тегже уйырты кумбайга тегет бухитера быштык юмнен дихыл орикште има гунзги жанны. Стремительные крылья, свои комбайны парни влюблены, так старики коней боготворили, а старики сидят на солнцепёке, прошедшие перебирают дни. Залушулы урын хайхынай театрда намжыл нембоев стихи гыхың зожык урын шулыкшын далын табын аханы ояды зайрологдыры табекдаба. Намжыл нембоев залу наханда эни дылхайхы халин ошош яха мартагды шугы шулыгуды бышахын бөлікті шулыкшы мұң. Жаға шулық емінді дұрттай, уғы емінді дұрттай ғықты балға. Жа байғаддыры шулық зақияға бұқы. Жақын шулығуды наумулығыр емін шқы дұрттай әтеймі. Жағал байғалда тегетлігін. Олдар аты құрыжы байқыдағынды зұрғаты далуаты класс айқылжы шулық зақияды балғын. Литературыңа урок емінді сочинение емі шулғыр бішірістіғет. Туз зұрықсо орыт қылындары сұлуаты шулығы майғар бішді гүварят урын шулықшын орсы бөлік тұқай қылығдыны. Тезіндері захиалшын шулығу соқи дұрынут, тідінай сытқылы байдыл қаролығдыны. Небесный рай не нужен мне. Увижу там у люльки мать, услышу ласковые пение. Вообще это живой спектакль, так как сама поэзия нам жила. Это источник какой-то вечной жизни и вдохновения, говорящий о времени, размышляющий о силе времени. И когда мы это почувствовали, мы поняли, что это темы вечные, это темы всеобъемлющие и общечеловеческие. Нам жалганца шулук те проза, уголнут, рассказывают, хайр повести, да, тех да пьесы, и мы хоббишь богаты, дэншо мно их мы тоже бишь куда их не хун хада шулуин мы таки шапта. На тему хуни бал явал. Намжыл Шарапович Нембоев, мәңгі юнзун душын әйміңіне июнин армынығында олаң удыды модейжі борят шулықшы Ширып Нембоевич Нембоевы болуды турахын юм. Наха барахынан хойнын боряды намай хыбылылар стринажыны имол негіжініріті шулығудын соғылуылы бары ғарахан байына. Одан еніл намайын Москвада современник хыбылылды ғара. Тайбен наханан ойады зөрологдыжы шулығудын соғылуылы бары дахин хыбылықдайхын. Тейхіде шулығудын борят қылындары ошолғынут болың, шулықшы тұқай дұрысханут үнді орологдахан байына. Марган Приднаев, Майдар Емпилов, Бурят ТВ.